Mungu wa mbinguni akubariki sana. Yesu anasema kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 11 na mstari wake kuanzia 24, alikuwa akimwambia Martha kwamba amini, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yesu ndiye ufufuo na uzima. Kama kuna vitu nataka vifufuke kwenye maisha yako, ni lazima umpate yeye ambaye ni ufufuo, ni mwenye uwezo wa kufufua na kufanya kuwa na uzima. Ndoa imekufa, kazi imekufa, biashara imekufa, unamhitaji yeye ambaye ni ufufuo na uzima aweze kufufua. Ndoa ikiwa imekufa haiwezi kuwa na maelewano, kazi ikiwa imekufa haiwezi kukuletea faida. Ni lazima umpate yeye ambaye ni ufufuo na uzima aweze kuleta uzima, ufufuo na uzima katika moyo wako, ufufuo na uzima kwa habari ya kumjua Mungu. Ndio maana wapo watu wengi wanasema mimi ninamjua Mungu, lakini ule uzima hawana ndani yao. Kwa lazima wampate yeye ambaye ni ufufuo na uzima, ili aweze kuachia uzima ndani yao, waweze kuwa wazima. Mungu wa mbinguni akubariki sana, ila ujue kwamba unahitaji kumpata yeye ambaye ni ufufuo na uzima. Neema ya Bwana iwe juu yako. Amen.